Ka Meghalaya Football Association mentag singi ka khat arterik ujilio kalapin ko burom iki angot ki theyale kai football ka jila ka sanfida nongrum bat ya kariban si jamu kibla yo ban mi khmat ya ka India ha ka saf women's championship ka barangshan ha ka ba ka India kala long kala du hadien bakala pinram no ya ka Bangladesh ha ka final haba ai jingkren ha ka ni ka jinyalang u president ka MFA uba Hamlet Dotling ulo ong bandon ha ka India team kamlong ka besong lada phimtre shitom phimnot but phimdon discipline lada phimlong ki bayesha phinumla bandon ha ka Indian team uba Hamlen ula ai ka jingyaro ya ka team India kabla yora ya ka nam ladu ha ka South Women's Championship ula ai ru ka jingyaro iki arngot ki the ya kai football kibla don binta ha ka national team khamtam ya ka sanfida nongrum kabla yo ban thep goal ha ka semi final but ha ka jo ka por ula ai ru ka jingkit bok kitwyang ikini ki arngot bakindang kiu shaprang Kung ngai kublay siya baro ba kubura mingi masuk men anta kam bat Bangladesh ka team ka very good team tamba sakaway bat bangilong tili as a team ilong unity da kadaw ngilong sukte banek kaya off the ground on the ground dong ba dangilong unity hapo ground off the ground bisok bali communications everything ilong easy te nang tangi le kay ngil island everything so bade final ya island everything te kilong ki kenmau ken ba last year ba ki rembat ka semi final bat ka Nipan te kilong kini ki seniors ki ong ken yang ki juniors ba ni kwa ban sim revenge ken ki kwa ban job te nang taki ke pinpom yang ir nang taki ong bet kani ke ho support India te ngi di ban pen ita ya baka India ru kade ka champion rong ni patrem first match hadu mentaru kadang ngi happen i kan bang day champion tingi will stay as a champion teplo kenya baro hapo India ba sakit supporters ru kim dadan phama tingi sosi kan te ngada i final pat ki bun ki supporters am long yo mensim ganyiru katai ki goal ka ba fit hap namar ba filong ka way ne ki nong ila kai ka ba dalam betul bhai ke India mo ngatra am bakla ha semi finals ba ka finals fit hap ki goal ke ga to ka clip mat ka ba fi open tap ki goal ba fi snow umno ka ningkong de masen tap ka goal nga kan mau yu play na jurang da long klem mo uru mo kam long ulong dan kat lang bat ngate masih tap tu ka goal syabang alek madan rong adwai sya long ai buar ya nam bangan ya tap ka goal ne long ka team jungi ban job ta te ningkong tengah ingo yu play tengah long ka ngakwa hi ban tap goal na du ben sim hi ta kalong ngaru kalong tangchu ngakwa ban tap goal nga sutu te bangan sat tap ka goal te da kadaw kay ngalong ka tukas ni pat semi finals ngala decide lupa ken long rangadon hadi box ngap sim few seconds tangayok ka ball long relax ban tap goal te ngale kumta ken kalong shisha te long ngakmen ha ken banga asyaban net game ngala plan kumno banga let kumno bang hap long focus hapo on the field kalong sisa kan ha final ru kalong kumtay long hap take time long hablong very calm tangalong confidence katay Iban sih kayak gijing snow gujung pigum ka player ka ba fit don nang ba Indian team kam tang ba fini kamat nang nik to ka jala Meghalaya ningkong play play baladon kan but yang ka MFA balapun ko burami hakan kadan gijisno net nomor kade ke first time jo aba ngala don ber senior team masuk men rui bala yora ke champion rengkat day ke first time don bok but habadon ber senior so ke challenge sukat kabun dom challenge long kalong ningkong te ngalong so long siir hi kindian te tambalong onga kaniru kalong home ground jengi deng hablong more confidence te dang adap long hapo warm up te long kindiat long siir hi te dang de proper match pat tong ala jana along focus na tang tu kawai te katahi kalong da fi focus itang kawai te long umdan jing siir da long confidence long
fila ta ban ne kai kata hi kalong hanga maroi kan kiwi te ki ka ba fi iya ka lawai jong ka football ki kin thai hang ne po ka jala mi ga namar kumba ka long ki sama kin thai jongi mo po ka jala om tang ba ki chukut ba ki yo ndi ki lai le ka du ne ki club ki bobon agari ndu mo pi se nan tan ndu ko jong ka bonifila ndu nakan jingi la ka ne ki club ki ba na ka ri fi yo ban mi ki ma de india ki ka ba fi i pi so don kam chu chu nakam ta ban nang kin ti football jong ki kin thai ha po ka mi ga halia long kum ki khasi jongi tanga i daki long kim challenge la di te long kawai te di ban challenge la di haba your experience more experience TL fi long would you give up kan ki bon ki bre pada la I kham e khaniat ki la give up na ki la step back na te hang tu kapor kan ki fi long yo motivate la di long kumno ki te ki la mo kumno ngam na de ban long challenge kum ta de long de ban proof la di kan challenge la di te kata hi kawai long believe in yourself nang ta keep learning and growing ta kata hi kadai important like in life na in the ground kata in football also kata hi tangkaway and be happy kata hi ngalong ngai ladi ngalong ngapet na kiway nuksaru ngalong keep learning na kiru long na ki senior su ngalong ngapet ngakali jingkali lang ngalan kan lang kumbangi juniors te ni duna mo experience te maki ki seniors te ki buon ha experience te ngili kili long kumnu ba min yo more experience bang ngin long kumaki kan te katahi kawi long let kali keep learning keep growing da fila ban long full focus tang kawi da fi kwa hi am te pin sakiu be hi long don't step back kan give everything long be focused on one goal and nai perkhat kanya ke studies is very important anta long ma da fi ka enjoy de da fi kwa ban long football professional dan long fi di ban never give up kan di ban ayu fight ni kemangi ni sawan sedang practice patip bahaka team kalong gumna te long ake experience ki janga te bat jong ni ban si ngelong ni dang push kini sia khana ni dang I more experience ngan nyarap te yaki ba ke bang ayo experience te ngan I lang sane kan lang bangin kin kiu lang kan mo te katai tama ngin dang loy banyara pe kiru anta ngin I everything ka badan tang katai perkat hiri syata ngadang kwa sya banlong mentally relax ya la dia tang along so much pressure bun ha kinong call iru tengalong akwa ila dia some space banong bangan perkat ba kin ngan che kanu ka club no kambha long take care ba yangi katai kawai ngadang perkat pat long commit ra anta da step bat ni sukumen sibun bagi akala banya kedua kum ni ngatrai sya baginya ki program ban ai ke jumpu bekerpang gini argut ngatrai boro habis hati ke bakpang namta ikom pilar risha nyota ide lapas ya ka komisioner berikon naga state duni hak ba illa baginya dia perbuat padon menurut naga state duni ritang pila gerang dep ya kurs kum ka komisioner ben la baginya perbuat ke fair Sigi susrong kum ka jalamo namar kimi kini ki samla ki berada di kli dari kimi lekai football ru andai kita pada ya kebenta ban ya BMT ya ka football di mendagasi ni sokomen cubo ni pi sanfida batu bansu di negara ka jongki yo balik kedua mentak step hangni nak lian ka meglia football station ki paiba jong jalan meglia brokaway tidak daga jong sokomen ka bakrau bat ka jong sungu ipi ya ka nam ka burom batunra ya ka jela meglia jongi lengba ka jongi la ka jongpi jing don jongpi po ka Indian team hakalas AFC qualify round bapidon bafiliakai sanpidal yo ban thep ya ka gol hadin lagi post nem jadi India kam jo thep gol de bopi bla break ya ka record kede ka burom ka bakra ya ka jela ka jongi ka burom ka bakra nam ta ka MFA nomor bangi lap mi di player ka po Singapore tingin so pada kubi kerpangi pi ya ka jingla jong pi pat bansi ha bandon apa ka Indian team bandon ha Indian team kamde ka kam bosuk lara film tristom lara feminon lara film practice la film don ya ka discipline lara film long kebrio ka bandon ya kata ka mensi ban tristom ban yasha pinumla bandon apa ka Indian team ndrei kini la tristom bakila bandon apa ke Indian team baka jingdon jong hiru kam sumlong le nei pionra kanam ke buram
Nakba manakani la dari India ke bandra ya kasaf tournament bat ke burom telik cek tim India hi Brockway bagi sukumen ba mafi argo rup dan naka apo ke tim bat kita ya kemen susu rukolong ya ke jila ka jong fi sempida haba fi ban thep ya ke gol kata kolong ke ba sukumen bat nakaliang jungi hi jara sukumen sibone ya ke jengla jong pi ya ke jeng trestom jong pi baru ya ke burom ba piunra hari India hi Brockway. Apa India kim jupoi berkat ba napo Meghalaya kini ki player ke grup ini. Merhadin ka jing ke performance ke jong pi armut player mengiru nia ringkat bat kiwe players jong kiwe ki stier. Niru apa jula Meghalaya ngimde ki baduna ngide ki beriu ki baklain ki trestom bat ki badan ka sapapong bat ki bala manle kai bha. Kejengla jong pi adbut badan pakai Indian team ban proof lembaga performance jong pi kepriba ngi ngilong arpar bat wei pada ki player ni nak wei ki steer jadi scam mafi adbut pelong ka nuksa yakni ki players ke jongi kerja football team ke jongi ba kinang mi susu ki banwan ra kanam ke burom ya ke jelam Meghalaya juhi Brockway di all the very best yafi depan si bat sang tiga Pilala balik kai pakat tu Pedra kubrom ya ke jelam Meghalaya juhi Brockway bat ni dan community support ni expect ipi ba pinang ya don apa ke Indian team ni dah expect ipi ba pinang thak gol ribansi ni expect ipi ba pin defend ya ke gol ba ni expect ipi ba pin ra ka trophy susu namta ke India juhi Brockway nari pektor kung kablong mentak jila ka jongpi digan bha ba ke jingkermen ba phi pinang kiu ba ke India hi kanang kiu habre ba ke jila ka football na kaliang jongki ke thei ki jongi ke na kaliang ke MFA ya ku BP ke bok ruyang ya pi ramba phila ban pinjana susu ya ka sap kong ke jongpi yele kai ba bat ni scam ba ka jing ila ka jong ba jong pikat ni scam ki babon ki samla kan thei jongi ki bodan hapwa kan jla jongi kin yo min si narka sanpida bat ki ban shoot kila ban yo ban le kai hapwa kan team mafi belai kimla ki thei jongi na po West Hills na po Jantia na po Riboy na po West District na po Garhils belai kimla nara kini kila ban le kai piru pide ban la dei bandon kata ka min siem apo jong pi ba piru aku gesni napo Meghalaya juhi kana mi bon ba ki player ki ban kensan ban yo ban le kai napo India juhi Brockway de kumban spin ke mau pi nak yang jong ka Meghalaya Football Association ni lapin mi ya ka we ka scheme ka bakatpang dan dikata ke insentif ka bakatpang ke bang yong ba kino ki player ken thei bat sendrang lada ki yo ban le kai napo ka Indian team ni sai ai ka jing thu bakatpang le ne ka special award Manchester nem le depan ai ka award hapo ka awards nai ha ga bangi ai ar kitna gyo le kai napo ka den team ha ga spending ni ai ar 4000 namanta kitna gyo le kai hapo ka natin 3 ni ai lai 4000 bat ha ka senior team ni ai san 4000 tikini ermun ya don lepah ka kerteng ha ka bangi splong biang ya ka awards ka jongi ba presio ya ka award ka bangi sa in sa ai ka jing ne jwi kmi kamut bangi ai pisai pi ka jing ai pisai jongi pi kalong tang ka jing itu bat rup ba pinang la bat pijana susu bat rup ba kinang mi susu kena semua jungi ke bari leka ke bari op fan na po trin jagi ba Brockway tidak kaliang jungi manta kum ka MFA gele kendiat jungai subha jungi yapi ke belon ka jungi thu jungi yang jengla jungi bari leka ba baru ka jungi aimel sim jungi pi ba pinang la banyak tension hak jeleka jungi na ka por support ke sobagan song kadang kowe ban terpat ki baru hang ni ki players ni jong ka women football team jong ka state ka tongi nilai pukre nam ta national game lasum snam ki subha ban ya testa subha ban ya long discipline don ki coach ki official ki pai yapi kin kya namar bangi kwa ba kalong hapo bijala Meghalaya juhi ni kwa ban ra ya ka thong Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice.
My parents knew I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.